بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله
Sangkin demran puleng singga lempeng di Isa nyata alamat orang sangkin demran puleng singga untangan sopan kau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup yang baru saya tampil merupakan grup dengan nomor urut 8. Utusan dari Kampung Kandang, nama grup Dalail Khairat Al-Muttaqin. Pimpinan Mulyadi, nama Syekh Muhammad Farid. Anggota Mulyadi Maulidan M. Iksan Farhan Zulkifli Mawadi Putra Irfaq Razi Muhammad Rizik Asmi Ahlul Unsri Sibram dan Al-Farqi. Selanjutnya kita panggilkan grup dengan nomor urut 9 akan membacakan makro' nomor 1 diawali dengan muqaddimah Asmaul Husna juz mulai dari halaman 82. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad bil uduwi wal asal sampai dengan halaman 85. Allahumma salli ala syafi'i yaumil qiyamah. Qasidah burdah mulai dari halaman 260
atau aku ghayyas sampai dengan halaman 262. Ladaika waj'al hisabi ghayra munkhadami. Kepada grup yang dipanggilkan dipersilahkan. Harap bersiap-siap grup dengan nomor urut 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذي
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
بسم الله الرحمن الرحيم أقطعت عيني الصبا في الحالتين وما وصلت إلا على الآثام والندم فيا حسرة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم ومن يبيع هديا منه بعاجله يمل له العبد في بيع وفي سلام إن آت ذنبا فما علي بمتقض من النبي ولا قبلي بمصارب فإن الذمة منه بتسميتي محمدا وهو أول الخلق بثمامي إن لم تكن في معاني أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة قدمي حاشاه أن يحرم الرجيم كريمه أو يرجع جاه منه غير محترم ومنذ ألزمت كريما لي إيحاءه وجهه في حالة غير ملتزم الله ولا يفوت العين منه يدا تريبا إن الحياء يملك الأزهار في الأكام ولم تريد زهرة الدنيا التي اقتربت جادتها فيما أثنى على هارمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علوم بالحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تعالى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لك اغنقي من ذلات عظما إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمك رب العنايا وسيمها تأتي على حسب العصيان في القسم الله يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حق كلهم أمين أمين يا الله صلى الله
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang baru saja tampil, nomor undian 09, asal desa Lambenur Kampung, nama grup Dalil Khairat, Baitul Makmur, nama pimpinan Muhammad Ayadi, nama Syekh Muhammad Awin Faiz, anggota Muzaki, Adrian Pramanja, Muhammad Ayadi, Rahmati Firdaus, Khalidin, Syahrul, Fajar Haikal, Putra Mir Rizki, Muhammad Hafid, Henry Isnandar, Ilham Jaya Kusuma. Selanjutnya, nomor undian 10 yang akan membacakan makro ke-6 diawali dengan muqaddimah Asmaul Husna juz mulai dari halaman 120. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa a'tihil wasilah sampai dengan halaman 123 wa darid dawami. Qasidah burdah mulai dari halaman 252 fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha sampai dengan halaman 254 anil uyuni wa sirri ayyi muqtadami. Kepada grup Dalil Khairat kami persilahkan dengan segala hormat. Harap bersiap-siap dengan peserta nomor undian 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمعين
Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
Yang kaya raya
ورحمة الله وبركاته. Yang baru saja ditampil merupakan grup dengan nomor urut 10, utusan dari kampung Lungia. Nama grup Dalail Khairat Badrut Tayyibi, pimpinan Amirullah, nama Syekh Zul Ikram, anggota Tahiyatil Amani Ridha Maulana, Lima Tunis, Khairul Warisin, Irfan Bayangkara, Haris Akhyar, M.Edi Salihin, Afifuddin, M. Iqbal Wega, M. Akbar, Taufiqur Rahman, Muhammad Naufal Zikri, Rahmat Ferdiansyah, Dedi Maulidin. Selanjutnya kita panggilkan grup dengan nomor urut 11 akan membacakan Maqra nomor 3. Diawali dengan muqaddimah Asmaul Husna, juz mulai dari halaman 94. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi, sampai dengan halaman 97. Wassalamuhu alaihim ajma'ina. Qasidah Burdah mulai dari halaman 250. Bi'aridin jada au khiltal bitaha biha, sampai dengan halaman 252. Fal qistu min ghairiha fin nasi lam yaqumi. Kepada grup dengan nomor urut 11 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. كل ذنب
له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا صلى عليه فما لنا لا نصلي عليه ربنا صلى عليه فما لنا لا
عظيم جداه الله
يا رسول الله الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد يا رسول الله ibunya Siti Aminah ibunya Siti Aminah ya Rasulullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil nomor undian 11 asal desa Lampitra, Kecamatan Darussalam, nama grup Dalail Khairat Safinatun Najah, pimpinan Insinyur Ridwan Syekh Nur Hadi Saputra, anggota Reza Rizkuna, Muhammad Zikri, Abdul Qadir, Ihsanuddin, Aryafuddin, Miswardi, Iswandi, Rahmat, Taufik, Rahmat Rizki, Bustami, Nasrullah, dan Muhammad Iqbal. Kami mohon kepada hadirin jangan beranjak dulu daripada tempat duduknya. Selanjutnya, penampilan tambahan, penampilan Niki Aceh dari Anurfit Kampung Lampung. Syekh Maizadul Akram, Muhammad Taifur Rahman, Muhammad Rizki, Muhammad Ihsan, Farid, Akhyar, Hafid, Syarif, Mardani. Kepada grup DK kami persilakan dengan segala hormat. Selanjutnya, untuk penampilan malam besok, 5 grup, diantaranya Tinggum, Lamkruk, Kuta Lamreng, Ajun Ayahanda, Lampasing King. Demikian kami selaku MC mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum